Sampun saya Dorosa medal. Mi, adik kene Liona modal. Ibu-ibu, bapak-bapak, sira sana demen dengan satu. Ya. Sampeyan demen ye dengan satu. Ye ning kenten pirangin ye nemakin titian jadi mesatu. Om Swastiastu. Suksema untuk penginten acara sampun bicara galang untuk kita. Suksema untuk sang panoreksa lan pambilek mas satwa sinarasa. Nemangkin titiang jagi mas satwa sane mamude idadong raksasa teken niranjani. Katuturan satwa ditu di Tegali ada anak yang memondok aja ke dadul. Ia tuh sing jalanan madan niranjani teken mimi. Niranjani tuh sing ngelah baku. Tuh sing masih ngelah rerama sane lianam. Geginane sewai-wai dua metandura di Tegali. Nuju semangat rainan lam memene niranjani nyakit rasa itu lantas ia nyaret Chani niranjani mai Chani pakai mimi itu lantas niranjani makin Chani niranjani keliwat sakit sang mimpi kemu Chani kedua kita bukan ale ditu idadong balia donen tepono ngobatin tonden sebut memene jek sagetang suka mejalan melahir nyencolang niranjani kemungkin tanggon bukit lakar langit umah idadong balian ke meraban amun itu masih ada meraban dok umat dadong raksasa di sebagian dekat tidur pondok itu yang ada rahab aneh mak citu niranjani gelor-gelor ngeretin idadong balian Dadong. Nyanyian tuh, ulur di sisi. Antos, jani dadong lakar. Tusing ada aja. Idadong balian. Subuh ada tiapa niranjani. Iya tusing dan idadong balian. Iya idadong raksasa. Niranjani. Ijo. Ingat, pengadang idadong balian. Basambun gede. Nyonyone lambe. Matane nenek. Ngejar mantap niranjani mas.
Titiang Miran Yani dong Titiang Nena Ngalena dadu Mimin Titiang Nyakit basah Kenal ada ide dong ya anis kai mana dah celum namun gitu dadang lakan badan memangnya ini nani satu nenyai kepono aliang banyak ini tebu ampas nih sepahang dirurungi ditu dadong lakan untuk perjalanan ini ke pondok itu lantas dirayani itu ampas nih sepahang dirurungi perjalanan duduk teken idadong di Subani, Niranjani nekat di pondoknya. Itu memang lantas matakon teken Niranjani. Cening Niranjani. Longkeng-keng tepuk bancening lale. Mono ni dadong malibun. Niranjani masalah tepuk me nangi ida dong balian pengadap ne air jejak yang me jejak masang ne gede nyonya ne lampe mata ne nulek itu mencerjam ini dong dewaratu dongnya ida dong balian tepuk sini iya ida dong raksasa ken obat hani manudaya dong kamu cerita di dua depan dinimin mengkap di badan palungannya di Subani memangnya teken Niranjani teken lantas ia ida dong raksasa kepondokan Niranjani itu dia gelur-gelur nyeriting Niranjani nani tusin adanya masalah kaliwat kemudian ida dong raksasa tidur lantasnya negara di belakangnya sambil nyiksik putu sagetan ada besek putunya mekletik di beten palungannya itu lantas ida dong raksasa halikang palungannya jok sagetan tepuk memang Niranjani mengkap di beten palungannya di lantas dong horos ketadang tekeni raksasa ngantos memang Niranjani ngemasin mati itu lantas ida dong raksasa mengkap di samping semer diapan semer ada panen misinya kesinarin bulan purnama di lantas ida dong raksasa nempukin lawat Niranjani uling mengkap di dur punya nyanyi ne sebuah lekai nyanyi sebuah kai mana ada
Itu ida dong raksasa nyeretin celeng nih. Cita, cita, kunglabang kita. Tuh dia ada kan, celeng tegang, bulunya tajam-tajam. Ditudunin ngelumbeh punya nyoy, apa kan tiba? Niranjani subang mekletek, lakar mekecos ke punya saniti. Niranjani masih mekletek, ia ngelah cicing, cicing gede, wanen. Itu atas Niranjani nyeretin cicingnya, lakar aduh ajak iceneng. Didu iceneng ajak iji paduan saling bes-bes kantos iceneng mati. Di subane iceneng mati, didu Niranjani nundian cicing nyagrep. Ida dong raksasa apa nganti mati. Itu lantas icicing ngebes-bes. Iya ida dong raksasa nganti ngemasin mati. Di subane ida dong raksasa mati, ditu mari Niranjani bani tuwun ulin punya handate lakar oleh memene sane subang ngemasin mati. Kerasa sebet kena Niranjani ngeboke memene subang ngemasin mati. Becik-becikan tinggal pebaus Yeni terus yang bisa ninggal bebasan sangkala lagar ketuk aingge asa punika satu sanes sampun kesatu wayang titiang Yeni iwang atur titiang lunas gang sinapun puputan titiang antuk paramo santi om santi 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 om. Nggih nika sapa titiang nggih sawira suba tamai titiang tonen nyakar memang nggih titiang lakar kepeken nuwun nggih nggih ngire. Manjering pemilet saling ngemulihan nomor undi 6 dasa telu yening sampun sayaga durus menang.